Inside America's Silent Strike, how B-2 bombers enter enemy airspace unseen. B-2 Spirit Bomber cyangwa The Ghost mu kinyarwanda indege y'umuzimu. Tekereza neza ijoro ryaba rituje, ricecetse, nta rusaku rw'indege, nta kimenyetso na kimwe, abantu bari mu mujyi basinziriye, abasirikare bari ku burinzi ntacyo bakeka, radar ziri gukora akazi zireba mu kirere buri kanya, ariko nta kintu na kimwe gitambuka zibona. Ariko hari ikintu kiri kuza. Icyo kintu si igicu, si inyoni, si n'indege isanzwe. Ni indege ishobora kunyura hejuru y'igihugu cyose nticyumvikanemo urusaku, ntigaragare kuri radari, yewe habe no kugica iryera. Iyo ndege yitwa B-2 Spirit Bomber, bamwe bayita The Ghost cyangwa se indege y'umuzimu. Uyu munsi nyemerera ntizi minota yawe mike cyane, wumva iki cyegeranyo paka kugeza kirangiye, usobanukirwe neza iby'iyi ndege ya Leta Zunze za Amerika yitwa B-2 Spirit Bomber cyangwa se The Ghost. Tuvi mu zindi muzingo uburyo yatekerejwe, uko yubatswe, icyo ishoboye gukora, intwari itwara, umuvuduko wayo, intera igenda, n'impamvu ari imwe mu ndege zikomeye cyane kurusha izindi mu isi, mu ndege zubatswe n'amaboko ya muntu. Niba ari rwo rwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze urebe hano handitse subscribe, ukandeho tukujye dukomeza kubana mu makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Ye dukomeza kubana, nitwa Theogene, iyi ni Rwanda Fact Line. Bahaye ikaze. Mu myaka y'1980 isi yari iri mu bihe bikomeye cyane. Amerika n'Uburusiya bari bahanganye bikomeye, buri gihugu gishaka gukora intwaro zifite ubuhangangire kurusha izindi. Amerika yashaka gukora indege ishobora kugera kure cyane, ikagenda igakora ibitero, ikongera ikagaruka mu gihe gito cyane, ikinjira mu gihugu cy'umwanzi ntibonwe na radari, ikabasha gutwara ibisasu bikomeye cyane harimo n'ibya kirimbuzi. Muri icyo gihe indege nyinshi zagiraga ikibazo kimwe, nuko radari z'umwanzi zabashaga kuzibona nta naho ziragera, nukuvuga zitaragira igikorwa na kimwe zikora. Amerika imaze kubireba bityo maze itangira umushinga w'ibanga. Uwo mushinga waje kwitwa Advanced Technology Bomber Program, niwo wabaye B-2 Spirit. Mu rwego rwo kubaka iyo ndege, Amerika yahisemo ikigo gikomeye cyane mu gukora indege, aricyo Northrop. Northrop yari ifite ubunararibonye mu gukora indege zidasanzwe. Ibyo yatekereje cyari igishushanyo gitandukanye n'ibisanzwe. Ntabwo yashakaga gukora indege ifite umurizo muremure nk'izindi, umutwe ugaragara ndetse n'ibice byinshi bishobora kugaragara kuri radari. Ahubwo yatekereje indege imeze nk'ibaba rinini. Ku itariki ya 22 Ugushyingo mu mwaka w'1988, Amerika yerekanye B-2 ku mugaragaro bwa mbere. Abantu benshi barumiwe, yasaga n'ikintu kiva mu nkuru z'ahazaza bizwi nka science fiction. Yari indege iteye mu buryo bwihariye butandukanye n'izindi ndege zose zari zizwi. Nyuma yaho B-2 yakoze urugendo rwayo rwa mbere, ibizwi nka first flight, ku itariki ya 17 Nyakanga mu mwaka w'1989. Iyo yari intambwe ya mbere ikomeye indege y'ikirenga yari imaze kubasha kuguruka hejuru mu kirere. Ni indege ya B-2 Spirit Bomber, ariko ntago yari ifite imiterere neza nk'uko tuyibona ubu ngubu. B-2, iyi ndege ya B-2 yatangiye gukorwa mu buryo bukomeye cyane mu myaka za 90. Nyuma y'imyaka myinshi yo kuyipima no kuyinoza, yatangiye gukoreshwa ku mugaragaro mu gisirikare cya Leta Zunze za Amerika. Yinjijwe mu mirimo ya gisirikare mu mwaka w'1993. Ubushobozi bwayo bwuzuye, ibizwi nka full operational capability, byari mu 1997. Icyo gihe yari ibaye kimwe mu bikoresho bikomeye Amerika yari ifite. Ariko se ubundi B-2 Spirit Bomber, kuki Leta Zunze za Amerika tuzi ko ifite ubushobozi bwose buhagije, ariko ikaba yarubatse indege nkeya cyane z'ubu bwoko? Ubundi mu ntangiriro Leta Zunze za Amerika yari yateganyije kubaka B-2 Spirit Bomber nyinshi cyane, zari indege zigera hafi ku 132. Ariko ibintu byagiye bihindagurika cyane, nkaho mu mwaka w'1991 ubumwe bwa Soviet bwarasenyutse, intambara y'ubutita maze irarangira, bityo Amerika ibona ko atari ngombwa gukomeza kubaka izi ndege nyinshi. Kandi hari ikindi kibazo gikomeye cyane kijyanye n'ubushobozi. Kuri B-2 Spirit Bomber byonyine kuyubaka ari imwe birahenze cyane, kuraza kureba agaciro kayo. Icyo usabwa no kumva iki kiganiro cyose mpaka kugeza kirangiye, ukumva amafaranga igura ndetse n'ibindi byose bitandukanye ushobora kuba wibaza kuri indege.
nyuma yo kubona ko ubumwe bw'Abasoviyete busenyutse ndetse n'imbaraga zabo bukagabanyuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonye ko nta mpamvu yo gutakaza amafaranga angana gutyo y'umurengera yubaka izi ndege kandi uwo bari bahanganye yari amaze kugwa. Nuko umubare wagabanutse hasigara hubakwa indege zitagera kuri 21 gusa. Muri izo 21 zubatswe zagiye zangirika mu mpanuka, ariko izindi ziracyakoreshwa kugeza na n'ubu. Iyi ndege ya B2 Split Bomber ntabwo imeze nk'indege isanzwe. Iyo uyirebye ubona nta murizo igira, nta mutwe usohoka nk'izindi zisanzwe, nta n'igice kinini kigaragara, ni nk'ibaba rinini ritagaragara. Iyi ndege ya B2 Split Bomber kuva ku ibaba ujya ku rindi ni metero 52 n'ibice 4, naho uburebure kuva inyuma ujya imbere ni metero 21, naho mu burebure kuva hasi uzamuka hejuru ni metero 5 n'igice kimwe. Ibi ndege ikaba igendamo abapilote babiri ibizwi nka crew. Abo bapilote babiri baba bari muri iyo ndege nibo bayitwara, kandi baba bicaye mu kabati kameze nk'ak'indege z'intambara z'ama jets cyangwa se ama fighter jets. B2 Split Bomber ifite moteri enye z'ubwoko bwa General Electric 118F. Za moteri zubatswe ku buryo zitagaragara cyane, zitohereza ubushyuhe bwinshi ku buryo umwanzi ashobora gukoresha heat signature akabasha kuzibona. B2 Split Bomber iguruka mu buryo budasanzwe, kuko ari imwe mu ndege zitumbagira hejuru cyane mu kirere kurusha izindi, ariko ni indege nanone itabasha kwihuta cyane nk'ama fighter jet. Umuvuduko wayo ni Mach 0.95 ukubye n'ijwi, ni ukuvuga ko igenda kilometero 1010 mu gihe cy'isaha gusa. Iyi ndege igurukira ku butumburuke bwo hejuru cyane ibizwi nka altitude, igera hafi ku 45,000 n'ibihumbi 50 feet, ni ukuvuga metero hafi 13,700 kugera kuri 15,200. Bivuze ko iyi ndege igurukira hejuru cyane aho ama fighter jet adashobora kugera. Ibijyanye n'intera igenda ibizwi nka range, indege ishobora kugera aho ishaka hose ku isi. Iki ni kimwe mu bintu byatumye iyi B2 iba agatangaza cyane, ko ishobora kugenda intera ya kilometero 11,000 itongewemo amavuta. Mu gihe yaba yongerewemo amavuta ishobora kugenda intera ya metero 18,500. Ibi bivuze ko ishobora guhaguruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igatera ikindi gice cy'isi, igasubira iwabo kandi itaruhutse. Kandi ibyo bikorwa byose B2 Split Bomber ifite ubushobozi bwo kubikora itiriwe imanuka hasi ku butaka, kuko ifite uburyo bwo kongerwamo amavuta n'izindi ndege zabugenewe ikiri mu kirere kiri kugenda. Iyi ndege ya B2 Split Bomber ifite ikoranabuhanga ry'ubwenge rizwi nka Strength, yariyo mpamvu ituma iba agatangaza cyane. Ubundi iri koranabuhanga rya Strength nicyo kintu cya mbere gituma B2 Split Bomber ihabwa agaciro kadasanzwe. Ubundi ikoranabuhanga rya Strength rikora iki? Rikora rite? Ubundi bisobanuye ko B2 yubatswe ku buryo radari z'umwanzi zitayibona neza, ubushyuhe bwayo butagaragara cyane, urusaku rwayo ruba ruke cyane ugereranyije n'izindi, imiterere yayo igabanya echo ku buryo radari ishobora kuzifata. Ubundi mu magambo make yumvikana, iri koranabuhanga rya Strength ni ikoranabuhanga rifasha indege z'indwanyi kwihisha radari ku buryo indege ishobora kwinjira mu gihugu runaka kandi harimo radari ziri gukora neza, ariko izo radari ntizibone iyo ndege yinjiye muri icyo gihugu runaka. Ibi rero ikoranabuhanga iyi B2 Split Bomber rikungahaye cyane, ari nayo mpamvu ituma iyi ndege iba agatangaza cyane. Iyi B2 ikozwe mu bikoresho bidasanzwe, harimo nka composite materials, ibikoresho bifata radari bikayigabanya cyane, ni ukuvuga ko idashobora kugaragara kuri radari, ibizwi nka radar absorbing materials. Imiterere yayo nanone ni kimwe mu bintu bituma radari itabasha kwifata neza, kubera ko imeze nk'ibaba, radari igorwa no gufata iyo miterere yayo. Ubundi wumvishe izina ryayo rya B2 Split Bomber, umvamo ijambo bomb, bivuze ko igenewe gutwara ibisasu bikomeye cyane. Payload yayo cyangwa se ububiko ishobora gutwara ibisasu bipima hafi ibiro 18,000. Ikindi gikomeye cyane wamenya kuri indege ya B2 Split Bomber ni uko itwara ibisasu mu nda yayo imbere ku buryo bitagaragara inyuma, ibizwi nka internal weapon bay. Ibi bituma itagira ibisasu bimanitse hanze, bituma radar ishobora kuyibona. Iyi ndege rero ya B2 itwara ibisasu bigiye bitandukanye kandi bikomeye cyane, harimo nk'ibizwi nka convention bombs, ibisasu bisanzwe bikomeye. Ibi bisasu bya convention bombs bigizwe n'ubwoko bugiye bitandukanye butwarwa n'indege ya B2 Split Bomber, harimo nka JDAM, ibisasu biyoborwa na GPS, MK82/forward, MK84, GBU series, ibisasu biyoborwa nk'ikoranabuhanga. Ibi bisasu bya GBU ni imwe mu bisasu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe muri Iran, ariko bikavugwa ko ntacyo byakoze.
Ibi bisasu rero bituma B2 Spirit Bomb ishobora gukora operasiyo zidasanzwe, harimo gusenya ibirindiro by'ingabo, ibirindiro bindi bya gisirikare bisanzwe, imihanda, ibikoresho bya gisirikare harimo nk'amaradari n'ibindi. Hanyuma ibindi bisasu ishobora gutwara ni ibisasu bya kirimbuzi, nuclear bombs, harimo nka B61, B83 ndetse n'ibindi. Ibi ni bimwe mu bisasu bikomeye cyane ku isi bishobora kwangiriza byinshi mu gihe byaba bikoreshejwe. Ibindi bisasu bitwarwa n'iyi ndege ni ibizwi nka bunker busters, ibisasu bisenya biri munsi y'ubutaka. Ibisasu bya bunker busters ni bimwe mu bisasu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje cyane mu kurasa bwa buvumo bwa Iran bukora ibisasu bya kirimbuzi. Iyi B2 Spirit Bomb rero ishobora gutwara ibisasu bidasanzwe bigenewe gusenya ibirindiro byubatswe mu misozi, gusenya ibintu byinshi munsi y'ubutaka ndetse n'ibindi. Ibi bigatuma B2 Spirit Bomb iba indege ikomeye cyane mu gusenya amategeko cyangwa se ibirindiro runaka biba byatumweho ibi bisasu. Iyi ndege rero ya B2 Spirit Bomb ni imwe mu ndege ikoresha ikoranabuhanga rya nyuma rimaze gukorwa n'amaboko ya muntu mu isi. Nk'igihamya, iyi B2 ntabwo itwarwa nk'indege zisanzwe kuko ifite mudasobwa nyinshi ziyobora, autopilot ikomeye cyane. Iyi autopilot ni systeme yo kuba umupilot ashobora kuba yagize ikibazo akayigira automatique maze igakomeza yitwara. Ikindi kintu igira cy'ikoranabuhanga ni navigation ya GPS, ni ukuvuga ko ishobora kuyoborwa na GPS. Ikindi ikagira radar yihariye na sensors z'ibanga. Aba bapiloti babiri ntibakora ibintu byose n'amaboko. Mudasobwa nyinshi ziri muri indege nizo zifasha mu kugwa mu murongo, kwirinda amakosa, kumenya aho igomba kunyura no guhitamo uburyo bwo gutera. Iyi B2 ni indege ifite ubwenge bwenda kwegera bw'umuntu. Nk'uko twakomeje kubigaruka haruguru, ubundi ubusanzwe iyi ndege ya B2 ikoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere, ikizwi nka United States Air Force. Ahantu nyamukuru ibarizwa ni muri Whiteman Air Force Base muri Missouri. Niho ikorerwa na maintenance kandi ari naho ikorera ibikorwa byinshi by'intambara. Ku bijyanye na operasiyo yakoze, yagiye ikora operasiyo nyinshi cyane, harimo nk'iyo yakoze muri Iran, muri Afghanistan ndetse n'ahandi. Izo operasiyo yagiye ikora reka tuzigarukeho gake cyane. Ubundi B2 Spirit Bomb si indege yo kwerekana ubwiza gusa, yagiye ikoreshwa mu ntambara nyinshi zigiye zitandukanye, nk'aho mu mwaka w'1999 yakoreshejwe muri Kosovo muri Operation Allied Force. Iyi ndege ya B2 Spirit Bomb ikaba yakoreshejwe mu gutera igihugu cya Yugoslavia, yerekana ikoranabuhanga rya strength ko ikora neza cyane. Ikindi kandi yateye muri Afghanistan muri Operation Enduring Freedom. Iyi ndege rero yakoze urugendo rurerure cyane iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikajya muri Afghanistan igakora operasiyo maze ikagaruka. Ibyo byerekanye ko iyo ndege ya B2 Spirit Bomb ishobora gukora urugendo rurerure cyane igakora misiyo kandi ikongera ikagaruka idahagaze. Ahandi hantu indege ya B2 Spirit Bomb yakoreshejwe ni muri Iraq, muri Operation Iraq Freedom. Abagize uruhare mu gusenya ibirindiro by'igisirikare bya Iraq. Iyi B2 Spirit Bomb yagiye ikoreshwa cyane na Amerika aho ishaka gutera, ahari ubwirinzi bukomeye cyane, ahari radari nyinshi, ahari ingabo ziteguye kuyirwanya ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ushobora kwibaza rero uti indege ihagaze gute mu gaciro k'amafaranga, cyane ko iri imwe mu ndege zihenze cyane mu isi. Ubundi bivugwa ko indege ariyo ndege ya mbere ihenze cyane mu isi. Bivugwa ko agaciro kayo gahagaze miliyari 2 z'amadolari, ni ukuvuga biliyoni 2 ku ndege imwe. Impamvu ituma iyi ndege ihenda cyane ni ibikoresho by'ikoranabuhanga rya strength materials zihenze cyane, ikoranabuhanga rikomeye, uburyo bwo kuyibungabunga bukaba buhenze cyane busaba amafaranga menshi, ndetse no kuba barakoze indege nke cyane bigatuma indege imwe kuyikosha bihagaze agaciro k'amafaranga menshi cyane. Iyi ndege nk'iyo ushobora gusanga igihugu icyo ari cyo cyose kitapfa kwibakira. Ubundi nubwo B2 Spirit Bomb yatangiye mu mwaka w'1980 kugeza na n'ubu iracyari indege ikomeye cyane. Amerika ikomeje kuyivugurura ibizwi nka upgrade, ikayongeramo sensors nshya, kuyongeramo software nshya no kuyongera ubushobozi bwo guhangana n'ikirere mu buryo bugezweho. Ariko nanone Amerika iri gukora izindi ndege z'amabomba nshya harimo nka B21 Raider. Iyi ikazasimbura B2 Spirit Bomb mu gihe kiri imbere. Ariko B2 Spirit Bomb iracyari umwami w'ikirere mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ngwibyo ibyo bamenye kuri indege y'Abanyamerika gatangaza ya B2 Spirit Bomb. Indege yo kurasa ibisasu, gusenya ibirindiro byo mu butaka, gusenya imisozi ndetse n'ibindi. Ni indege ikanganye, ikaba ariyo ndege ya mbere ihenze kurusha izindi zose zigaye mu isi. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze uribana ndetse subscribe, ukandeho tujye dukomeza kubana amakuru n'ibyegeranyo bicukumbuye hano kuri Rwanda Factline TV. Yadakomeza kubana nitwa Theogene. Iyi ni Rwanda Factline TV.